muratakaje ibitego 3-1 kontra ya Hilal mbere na mbere umukino wabagendekeye gute? N'umukino twinjiyemo nabi kuko ku munota wa mbere twatsinzwe mu gitego, ariko n'umukino twabonye natwe mu kazi yagera muri 5 meza yo kuba twatsinze bitwaza gutsinda ikipe na profita iratsinda umukino utatubereye mwiza. Munavuga ko ari Hilal yabarushije cyane ko murumuna wayo Emerick mwabashije kuyitsinda ndetse no mu biganiro bumvikana utari umuntu ufite ubwoba wenda nk'ubwo n'abandi batinya aya maekipe yabarushije iki wenda bitandukanye n'uko byagenze kuri match ya Emerick? Yaturushije kwinjira muri match kare, twinjiranye muri match mbere dutsinda igitego hakiri kare, ntabwo numvaga ko dutsinde nabonaga ari ekipe nisanzwe mu byo twakinaga kuko niba warebye hari amakaziyo menshi natwe twabonye twakabaye twatsinze. Ikintu yandushije kuba concentre imbere tugitangira match idutsinda igitego, kiriya gitego gituma bo bazamuka twe tugasubira hasi. Umukino ukurikira ikipe ya Rayon Sports umukino witeguye umukino ushize wari wose. Ni umukino ukomeye, Rayon Sports irakomeye. Rayon Sports ni ikipe irimo hariya abasaza bazi gutegura mu match neza. Ni ikipe rero ni match izabigoye, ni match umuntu atagomba kuryama. Umuntu akarara ijoro, akarara amanywa, akanaryama paka iyo match irangiye. Kuri inshuro twite ko Bugesera ko itsinda. Oya match ntabwo ari rimwe guteranya rimwe ngo ari kabiri. Ni match ushobora gutegura neza umunsi ukayitsinda, bakwitegura neza bakagutsinda, ariko ntabwo tugiye iwacu tugiye gutsinda, tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo tube ko twashaka amanota iwacu. Ariko koca ubushika mu minsi yashize bavuze ko bari abasaza koko bategura kugira n'abavuze uti barategura bagategura n'ubushishi aho ngaho wasobanura ute aho ibyo bintu Gutegura no gutegura mu buhe buryo kugira ngo imara iminsi myinshi n'iki Gutegura ni ukumotiva ikipe yabo, bakaba bari motive, bagashyiramo imbaraga bakadutsinda. Ariko iby'umupira mwese murabizi gutegura ibyo ari byo, ahubwo murambaza ibyo muzi, ahubwo ni ukumotiva abakinnyi prime ikaba 500 nubwo mbizi ko ibyo mumbaza mwese mubizi iyo miteguro yawe, ahubwo muze kugenda mu bivuga uko iyo miteguro ariko atari jyewe uyivuze. Jyewe icyo nzi nyine nuko Rayon Sports ni ikipe ikomeye, ni ikipe itegura ikamotiva abakinnyi babo, abawe hakaba hari igihe wagira ikibazo ugasanga batari motive bitewe n'impamvu imwe cyangwa se bari mu murongo w'umuteguro. Icyo si cyo kivuze, niwe ukivugiye. Jyewe icyo navuze nuko Rayon Sports izi gutegura, ariko ni match izaba ari nziza, ni match tuzi ko Rayon Sports ikomeye, tuzi ko ni ikipe ikomeye, ni ikipe yagarutsemo abantu ari bashyashya nubwo harimo abari bahasanzwe baje mu ishusho nshya, ariko ni ikipe tuzi ko iyo hagize igihinduka nabyo bikomera. Navuga rero ni ikipe ni match izaba ikomeye iwacu, twiteguye ko wenda tuzakina tukareba ibizavamo, ariko ni match twizeye ko natwe tuzashyiramo imbaraga. Se coach ubu ngubu uko Bugesera imeze urebye ibigendanye na effectif na finance n'ubuzima bwa ekipe uyu munsi imeze neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu mwaka ushize ko twageze mu mezi ya nyuma abantu batakimisha n'utundi imeze neza? Kisi bigeze kumubaza ngo kuki uhagaze nabi, aravuga ngo ni iki mwana wanjye ubona gihagaze neza mu Rwanda. Nanjye rero kumbaza icyo kibazo ushobora no gusanga no muri za kipe zo hejuru harimo ibibazo, nta hantu hataba ibibazo, ahubwo icyo umuntu akora ni ukurwana n'ibyo bibazo tukareba nibura ko twabivamo kigabo. Ibibazo byo birahari, nta hantu hatari ibibazo. Wajya no muri izi kipe uzi ko zikomeye usanga wenda zigiye zihindura abantu b'abayobozi nuko haba hari ikibazo. Ikintu kiro twebwe nta kipe idafite ibibazo, zose zirabifite natwe turimo, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugushyiramo imbaraga ibyo bibazo tukarwana nabyo kugira ngo turebe zitari ziboneka ibibazo birakemuka. Udefine gute umunyezamu Ibrahima Daouda Baregi, umunyezamu w'urwego
wamukubaza wenda atamuzi wamuvuga gute? Dawuda jewe mfite nationale namusabira ubwenegihugu namukinisha kuko n'umuzamu niyo dutsinzwe kimwe aba yakoze save zirenga 8, iyo twatsinze match aba yakoze save zirenga 10. Ni umuzamu mwiza, ni umuzamu ufashe ekipe, ni umuzamu navuga mu Rwanda ko nta muzamu uri hejuru ye. Merci beaucoup. Murakoze namwe. Sikaze cyane rero turi kuri Kigali Pele stade ya Muna harangiriye umukino wahuzaga ikipe ya Bugesera yari yasuye ikipe ya El Hilal iri muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League. Ni nyuma yuko ikipe ya El Hilal rero inasoje umukino iwutsinze birabaye amahire ibitego 3-1. Ni ibitego byatsinzwe n'uwitwa Jean Claude Girumugisha watsinze hat-trick, ni mu gihe ikipe ya Bugesera yatsinze igitego kimwe cyatsinzwe na Sadik Sure. N'umukino wari ukomeye kubera ko ni Bugesera yatangiye umukino isa naho ikoze amakosa ku munota wa mbere itsindwa igitego, byanatumye kwisanga mu mukino bitangira kugorana cyane. Ikipe ya Hilal nk'ikipe nkuru ifite n'abakinnyi bakomeye iza kugenda yijajara, itangira kugenda ikina ihererekanya bijyana n'uburyo bw'imitoreze. Uburyo ikipe ya Hilal ikina umuntu yabikarasa nko mu buryo butatu. Ifite ikintu cya mbere cyiza, ikibazo cy'abakinnyi, ikintu n'abakinnyi beza kuko ujya nko kureba kuri karite bafite abakinnyi bari mu makipe, bari mu ikipe y'igihugu ya Sudani ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Mauritania bari bitabiriye ikora z'amakipe yabo y'ibihugu ari gukina imikino y'igikombe cy'ibihugu by'Abarabu. Ariko ibyo ngibyo ntibibubuza kwitwara neza kuko na karite z'abakinnyi bahari ubu ngubu nazo navuga yuko zibafasha. Ikindi umuntu yavuga nuko ikipe ifite ikintu cyiza mu bijyanye n'imitoreze kubera yuko igiye kureba uburyo bakina mu kibuga ntago ari ikipe ubona ko ifunga, ahubwo barahererekanya cyane batitaye ko bari no gukina n'amakipe yo mu Rwanda amenyereye gukina Rwanda Premier League. Ikipe rero navuga yuko igira n'ayandi mahirwe kuko akenshi ikipe baba bari gukina akenshi usanga ifunga. Nk'ikipe ya Bugesera uyu munsi yagerageje gusa naho ifungura, igerageza gukina nyuma yuko yari imaze gutsindwa igitego, iza no gutuma umwanya, iza gusiga espace nyinshi byanatumye itsindwa n'igitego cya kabiri. Ikindi umuntu yavuga nuko ikipe nka Bugesera ni ikipe yari imaze gutakaza match ebyiri zaherukaga, kuko nyuma yo gutakaza match ku ikipe ya Mukura uyu munsi yagombaga kuza kureba uburyo nyine iza gushaka amanota 3 nyuma yo kwitwara neza muri shampiyona muri buzima busanzwe. Uyu munsi rero gukina n'ikipe ya El Hilal bafite match yo ku cyumweru n'ikipe ya Rayon Sport, navuga ko ni match itari kuyorohera cyane mu bijyanye n'imikinire ndetse no mu mitoreze. Umutoza Kamarade yari yagerageje kwitabaza abakinnyi be b'ingenzi kuko mu mizamu hari bafitemo umuzamu Dawuda Ibrahim Barere n'ubundi n'umwe mu bazamu wabo ba mbere kandi mwiza muri shampiyona. Ukagera ku bandi bakinnyi ba defenseri Iracyadukunda Eric kuri gatatu bitwa ba Gasongo, ba Kaneza Augustin mu kibuga hagati, kugera kuri atake bitwa ba Sontongo Saifi ndetse n'abandi batandukanye barimo Sadik Sure nawe wagaragaje yuko nyine ni standard y'abataka hano mu Rwanda bakomeye. Ikindi umuntu yavuga nuko ikipe ya Bugesera ni ikipe ifite imikino ikomeye kuva ku ikipe ya Mukura ugahita ukina n'ikipe ya El Hilal uzakurikiza ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru. Twititaye ko match iri mu rugo, ariko navuga ko ari ibintu bikomeye cyane. Ikipe ya Bugesera irakomerewe cyane kuko n'umutoza Kamarade biranavugwa yuko rwose ngo nyuma yo gutsindwa uyu mukino ashobora no guhabwa imikino, rwose ashobora guhabwa ambarigo kugira ngo nawe abe yategwa imikino runaka kugira ngo natayitsinda nawe abe yanasezererwa bibaye ngombwa, kuko ni ikipe ya Bugesera itari ahantu heza muri shampiyona kuko nka sezo yari yabanje y'umwaka ushize ni ikipe itari yaritwaye neza, iza kugenda inatakaza amanota, byaje no gutuma mu minsi ya nyuma isa naho irwana no kudasubira mu cyiciro cya kabiri, byaje gutuma banakoresha imbaraga nyinshi kwirukana abatoza bagiye batandukanye, gutandukana n'abakinnyi ndetse no kunjizamo umutoza abana mwana Kamarade, byaje gutuma nyine binabafasha kuguma mu cyiciro cya mbere. Ariko ntekereza yuko nge ku giti cyanjye iyi kipe ya Bugesera apari abakinnyi benshi yongeyemo bishobora no kuzanatuma iyi kipe ukajya no ku ikipe ya El Hilal nayo ni ikipe ikomeye kubera ko apari kuba idafite bamwe mu bakinnyi nyine bagiye mu ikipe y'igihugu bayitabiriye kora ku ikipe y'igihugu yabo iri gukina imikino y'Abarabu. Harimo n'abakinnyi nyine bafite ubona ko bari ku rwego rwiza. Ernest Rusorotsita mu kintu ukina kuri gatatu wanabafashije cyane uyu munsi, bakagira Steve Ebuera wabonaga ko nyine uruhande rw'iburyo rwose yabashije kumetiriza
umuntu witwa Sentongo Saifi, ndetse ukagera no mu kibuga hagati bafite abakinnyi benshi beza. Eri Haji Kane umukinnyi w'umumediateri ubakinira gatandatu, ubona ko nawe ari ku rwego rwiza, binatuma nyine mediane y'ikipe ya El Hilal igira stabilité cyane. Ukagera no kubataka ya Ernesto witwa Emmanuel Fromo ubafasha cyane, apari yuko yari amaze kubatsinda ibitego bitatu, ubona ko no mu mikinire ari umukinnyi ubafasha cyane. Kandi Nescore ni umunyaliberia ubakinira nomero 10, ubona ufasha muri travail y'umupira ndetse no gutwara umupira akawugeza ku bataka, ndetse bakanagira wing navuga ko zifite imbaraga cyane. Urebye nka Jean Claude Girumugisha, ukagera ku witwa Adama Coulibaly n'ubukino mwiza. Jean Claude Girumugisha kuba yatsinze hat-trick ubwabyo birahagije, navuga ko ni ikipe ya El Hilal nziza ari ku performinga neza, inajyanira na nyine n'ayo makipe yo mu Rwanda. Mbona ko kirimo n'akantu cy'uko bari kwiyatinya cyane yuko ari amakipe yo mu Baraba, amakipe atari ayo mu Rwanda. Ubona ko harimo n'akantu ko kubatinya cyane, ukabona ko amakipe yo mu Rwanda asa naho yirimita mu bijyanye n'imikino, ariko navuga ko ni Bugesera yagerageje gutanga ibyo yari ifite byose, kuko niyo kipe ya mbere ibashije gukora igitego bari gukina n'ikipe ya El Hilal. Ari nacyo navuga cyiza cyo kwishimira ku ikipe ya Bugesera iri kwitegura umukino ukomeye umunsi wo ku cyumweru n'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo kundi mukino ikipe y'Amagaju nayo yakinnye n'ikipe ya Rutsiro. Ubwo ku munsi w'ejo hano kuri Kigali Pere hazaba umukino uzahuza ikipe ya Polisi ndetse n'ikipe ya Gasogi. Ku munsi wo ku wa gatandatu nayo nabibabwiye yuko hazaba umukino uzahuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Gorira. Ku cyumweru nabigarutseho ikipe ya Rayon Sport nayo izaba ikina na Bugesera. Guma hano dukomeze tubane, dukomeze kugenda tubana ku biganiro byose.